Goeiemôre broers en susters. Kom ons die Here ons lekker prys. Weet dat, daar was ook al iets aan, net ietsie, was so inbied vanoggend, en so gesalf, dat het gaan worden om die naam van die Here. Ek weet die worship team het gesing, die song, en toe kom pastor en, hy gaan verder, dat die naam van die Here moet vanoggend vir ek die belangrikste wees. En vanoggend gaan ek so ook 'n bietjie praat. Dit is nie my tema nie. Maar ek gaan vanoggend so bietjie ingaan op die naam van die Here. Want dit is dit, jy's in hierdie tyd geliefdes, is dit die naam waar ek moet staan. Anders is daar geen ander uitweg vir ek in die geliefdes. En my theme this morning is order my steps in your word. And our scripture reading is Psalm 119 from verse 133 to 135. The book of Psalms is in the Old Testament, my beloved. Psalm 119 from verse 133 unto verse 135. And it goes like this. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Deliver me from the oppression of men, so will I keep thy precepts. Make thy face to shine upon thy servant, and teach me thy statutes. Are you ready this morning for his coming? You better be. This morning we are still worshiping the same God that David testifies about. In Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? This morning we are still worshiping the same God that David testifies about in Psalm 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Allow me, brothers and sisters, to linger for a while on this great name. This morning I do not have enough words to describe this great name. But I can guarantee you today that I am standing here as a living sacrifice and a testimony, and have been saved by this great name. And as my mind goes way back this morning to where I was and where I am right now, I can surely rejoice and sing. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up
and turn me around. I will place my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Let us give the Lord a praise, my beloved. Hallelujah. The Bible teaches us of immense power in the name of Jesus for salvation, healing, authority, and prayer. With key scriptures like Acts 4 verse 12, salvation in no other name. Philippians 2 9 to 11, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. John 14 verse 13 to 4, ask in His name. En alles wat geliefd is, wat ons vanmorgen in die naam van die Here sal vra, in die geloof sy aan ons skenk, geliefdes. In Colossians 3 verse 17, to do all in His name, signifying His divine authority, presence and power to save, heal and empower believers. And in the name of Jesus this morning, demons fled, the deaf can hear, the dumb can speak, and even the dead was raised in this great name. There is nothing this morning, believers, on this earth greater than the name of Jesus. This morning there is no other name to call upon as the name of Jesus Christ. The name who still saves, the name who heals and forgives. The phrase no other name to call upon as the name of Jesus comes from the Bible, primarily Acts 4 verse 12, emphasizing that Jesus Christ is the sole source of our salvation, with no other name under heaven offering redemption, a truth echoed in John 14 verse 6 and Philippians 2 9 to 10, highlighting the unique authority and saving power, making His name essential for faith, deliverance, and eternal life. And this morning I want to beg this by this chorus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we've got a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. Oh, tell me, who can stand before us when we call upon that name? Jesus, Jesus, blessed Savior, we've got the victory. And this morning I want to declare, my beloved friends and family, that every chain that is binding you right now are nullified and destroyed in the mighty name
of Jesus. I am telling you this morning, my beloveds, that your latter days will be greater than your former days, as he did to Job. Let's dig a little bit deeper into our theme in Scripture. Listen, order my steps in your word. Now the Scripture, order my steps in your word, is a prayer this morning asking God for guidance in our daily life according to His perfect will. It expresses a desire for God to lead our daily actions, words, and thoughts, and to give us the strength to live righteously and fulfill our calling. If you have this morning a desire for God to order your steps, then you are at the right place this morning. En vanmorgen is die Here hier, geliefdes. Hy is vanmorgen in ons midde om vanmorgen 'n onmiddellike verandering te bring in ek en u se lewe. As ons lewe nie vanmorgen is waar dit behoort te wees nie, is God vanmorgen in staat om ons lewe totaal te verander, geliefdes. Psalm 37 verse 23 speaks of God delighting in and establishing the path of those who trust Him, seeking His guidance to live purposefully and avoid stumbling, aligning daily choices with His will and purpose. This desire involves actively submitting one's plans to God. So vanmorgen, geliefde, het die Here Jesus vanmorgen die perfecte plan vir ek en u se lewens. Amen. Want nog voor die volleinding van die grondlegging was die plan al reeds, geliefdes, uitgeleg vir ek en u se lewe. Vanmorgen kan niemand anders, vanmorgen kan niemand mors met die planne van die Here wat hy vanmorgen vir ek en u het, die geliefdes. This prayer emphasizes faith, obedience, and spiritual alignment with God's teachings, especially amidst this changing world that we are living in. Ek kan nie vanmorgen jou lewe nie, geliefdes. Maar as jy nie vanmorgen op die plek is wat die Here jou wil hê, die geliefdes, dan het dit tyd geword dat jy in gebed vir die Here werklik moet vra, met opregte hart, om vanmorgen jou order, jou steps te order. This prayer is a request for God to guide our lives through His word to keep us from sin and on the right path. It acknowledges that we cannot perfectly direct our own steps and ask God to direct us by the precepts wat niks anders beteken as sy commandments of sy instructies wat hy vir ons gee in hierdie perfecte plan, geliefdes. Ensuring our path is aligned with His will, giving us purpose and strengthening us against temptations. Now in the Bible, according to John 4, Jesus did not give the woman at the well a set of ordered steps in the modern sense of a list of tasks
Instead, his conversation with her was a dynamic exchange that naturally progressed, leading her to a spiritual realization. Jesus initiated the conversation by asking her for a drink of physical water, breaking social and cultural barriers between Jew and Samaritan. En weet geliefdes, terwyl Jesus hang op die kruis van Golgotha, verklaar die woord en die voorhangsel van die tempel in twee geskeur. Dit is oomlik toe Jesus die baie breek. En ons hoef nie toe meer na die priester te gaan om vir ons sondes te bid voor God nie. Maar Jesus het in die tent kom staan, sodat daar verborgen geliefdes verlossing kan kom vir ek en nie. As jy begin afvallig word het, as jy nie vanmorgen op die plek waar die Here wil hê, jy moet wees nie. En dat het tyd geword vir die Here te vra, Lord, order my steps in your word. When the woman expressed surprise, Jesus shifted the conversation to a spiritual level, offering living waters, hallelujah, that would quench her thirst forever and spring up to eternal life. After the woman expressed interest in this living water, Jesus told her, go call your husband and come back. This command served to expose her personal sin and lead her to acknowledge her brokenness and spiritual need without judgment. Vanmorgen verklaar die woord van die Here dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun wat die aarde toe gestuur het, sodat elkeen wie vanmorgen aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Once the woman perceived he was a prophet and asked a theological question about worship, Jesus openly declared to her, I who speak to you am the Messiah and the Christ. After this transformation encounter, the woman left the water jar, went back to a city, and told the people, come and see the man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? Her testimony this morning, my beloveds, led many in a town to believe in Jesus as the Savior of the world. En wie geliefdes, en wie as u geloof vanmorgen geanker? As dit vanmorgen hier die festive season wat op ander is dit vanmorgen een Sinterklaas wat niemand anders beteken as die duivel homself nie. Ek wil asseblief pastor dat in die nuwe seisoen wat die Here vir ons sal gee, 2026, gaan dit ons taak word, geliefdes, om uit te gaan, om siele te gaan wen vir die Here en om die Here se naam dag en nag aan te roep in gebed. Where do we find ourselves this morning? On our walking with the Lord. Are we still aligning this morning with the will of God, or are we, luister mooi geliefdes, or are we like a car whose wheels are out of alignment? En dis die nadele van 'n kar wie se wiele uit alignment is, geliefdes.
A car with misaligned wheels experiences uneven tires. Bald spots, inner and outer edges worn, pulls to one side. Here's a crooked steering wheel and suffers from poor handling. Reduced fuel efficiency and potential safety risk like blowouts, all due to increased friction and compromised grip, requiring professional alignment too. En vanmorgen geliefdes, het ons die beste mechanic in ons midde. Die wereldse mechanics gaan dalk vir jou sê, man, ek is te vol geboek. My program is te vol. Maar die Here maak vanmorgen, sê ek in die tyd geliefdes. As ons vol nie vanmorgen die Here se wil is nie. As ons wil nie vanmorgen korrek opgealign is met die wil van God nie. En hierdie workshop geliefdes bly dag en nag oop. Want die woord verklaar, hy slymer of hy slaap nie. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy staan wakker agter sy woord. We currently live in a world that has become so toxic. Are we truly this morning at the place where the Lord wants us to be? Is the Lord this morning still our only refuge? Are we living this morning, my beloveds, in peace and harmony with our fellow brothers and sisters? En vanoggend is hy nog steeds die onveranderlike Jesus. Diezelfde Jesus die vanmorgen vir jy uitnooi almal die vanmorgen vermoed en belast voel, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. As ons wiele begin pap word, is ek hier om nuwe krag, nuwe lig daarin te blaas. Order my steps in your word, O Lord. En dit is nog eintlik 'n song wat gesing word deur die Brooklyn Tabernacle Choir. En man, word dit mooi vertaal deur die male voices van Joyous Celebration nie. Want die Here vanmorgen geliefdes, ek en U se steps order. Dan kan ek nie vanmorgen nie meer dieselfde persoon wees nie, geliefdes. Ons gaan uitskree, I want to walk worthy. Jy moet die sou gaan luister, order my steps in your word, O Lord. Vanmorgen is die Here in ons midde, geliefdes. Hy wil ons terugbring van die verkeerde paaie waarop ek nie vanoggend wandel. Van sy woord, geliefdes, kom van ons sal nooit vanmorgen, nooit ledig terugkom nie. Want Tasha Pops verklaar in haar song, there is power in the name of Jesus. Power to break every chain. Ek weet nie geliefd waar nie nog vanmorgen vastgevang is nie. Wat die verhinder en die weg laat beweeg het van God se aangesig. Laat die wereld maar vanmorgen, geliefdes, laat die wereld maar vanmorgen celebrate hier die festive. Laat ek nie vanmorgen op
ons knieë bly en die aangesig van die Here opsoek, geliefdes. Want die tyd en die uur het voorkom word. Kan vanmorgen die sê, geliefdes, die koms van die Here is naby en weer die een die vanmorgen sterwe sonder Jesus in sy lewe. Sê nie ek dit nie, maar sy woord verklaar dit. Jy gaan in jou toe. En in jou, ja. In die jou gaan die duiwel elke dag jou steeds oor. Jesus! Jy gaan brand, maar jy gaan nie uitbrand nie. Jy gaan skree, maar jy gaan nie ophou skree nie. So pas op, geliefdes. Pas op, geliefdes. Dat ons nie vanmorgen op 'n verkeerde weg is nie, geliefdes. Hallelujah. We talk the talk and we walk the walk. Amen. Maar dat lei nie vanmorgen met die woord van die Here nie. Jesus. En pas op, dat gaan jou uit die hemel hou. Wanneer jy dan verskyn eendag voor die aangesig van die Here, gaan hy vir jou sê, jou werke was so veel, lappe voor my aangesig, gaan weg, ek ken jou nie. Hoe wreed gaan dit nie wees, geliefdes? As die kerk ek kan daar vanoggend met die hand op die boesem slaan, op die bos slaan, en sê, maar ek het kerk geloop, ek het my tiendes betaal, ek het die avonds kos gaan gee, maar jou wil was nie alleen met die wil van die Here nie, en net dit gaan jou uit die hemel uit, geliefdes. So dit het tyd geword vanmorgen, geliefdes, dat ons vir die Here in die sorg gaan versoek om ons steeds vanmorgen te orde. Vanmorgen is hy nog steeds in staat om ek in U se voetspore op te rig en ons terug te bring na waar hy wil hê ons moet wees. As ek in die vandag dat die pad vanoggend byster geraak het, staan Jesus gereed om weer die lig op ons donker pad te word. Volgens Psalm 119, versie 105, wat so mooi sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Vanoggend is God se woord nog steeds ons perfekte en volmaakte kompas, want die Bybel verklaar dat sy woord kom nooit ledig terug na ek en U nie. Vanmorgen wil ek vir toch wie waarsku, geliefdes, nie vanmorgen gelei word deur jou gevoelens, jou omstandighede, die opinies van mense rondom jou nie, of jou wêreldse begeertes, dat jy nie vanmorgen begeerte om deel te wees van die festive tydperk. Maar ons punt het vanmorgen in die naam van die Here. Jesus. Dat gaan nou die hemel nou, geliefdes. Sente beteken vanmorgen niks anders as Satan nie. As jy dit reverse, die naam Sente beteken Satan. En lees ook nou my vanmorgen, geliefdes. Jy weet, toe die woord van die Here 'n paar jaar gelede tot my kom, geliefdes. Toe die boodskap gepreek word, toe ek by my huis kom, toe breek ek my kersboom in twee, geliefdes. Ek het so groot padda gehad, met die gitaar wat gespeel het, dat dans hy nogal so lekker, jingle bells, jingle bells. Ek het padda stukken getrap. Dit is wat ek met die duiwel moet doen vanmorgen, geliefdes. Trap sy kop, geliefdes. Trap sy kop, want hy is bezig om jou na die jou toe te neem, geliefdes. Los vir Kersfees uit. Jesus was nie gebore op Kersfees nie.
Hy was nie gebore 25 Desember nie. Want die Bybel sê so mooi, die skaapwagters het buitekant gesit met hulle skape nie, met hulle skape. Maar daardie tyd was dit so eerwinter, dit het gesneeuw. So dis 'n lieg in die put van die hel. Jesus kon nooit gebore of gewees het op 25 Desember nie. Vanmorgen staan, ek kan vanmorgen met trots sê, vanmorgen liefdes, vanmorgen staan, sê jy my, vir die waarheid, van die waarheid is 'n narheid, van dit hou jou uit die gevaarheid. Van dit het die profeet Jesaja 800 jaar voor sy geboorte, het Jesaja dit verklaar. Oor die volk wat in duisternis wandel, wat 'n groot lig gaan sien. Dan gaan hy verder in die skrif waar hy sê, en hy word genoem wonderbaar, sterke God, raadsman, ewige Vader, vredevors. Hy was gebore, maar nie op 25 Desember nie, geliefdes. Dis 'n duiwelse vakansiedag. Terwyl jy in jou familie 25 Desember gaan by mekaar wees, dat daar liefde en harmonie onder julle sal wees, maar dat julle ook bidden sal wees die dag. Want die vyand is besig, soos hy God beloof het, toe God het uitgetrap het uit die hemel uit, ek gaan dit my werk maak, om jou kinders te verlei. En vanmorgen sê die koortjie, gaan weg van my deur af, jou Satan. Jy kom het om my kinders te verlei. Maar die naam van die Here, geliefdes, as vanoggend vir ek nie, as sterk toren. Vanoggend kan ek vir die staan, geliefdes, op die naam Jesus Christus. Want die koortjie sê so mooi, geliefdes, Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, Jesus, oh Jesus, let heaven and earth, kings and kingdoms will all pass away, but there's something about this name. All of my steps in the word, oh Lord, hallelujah. En vanmorgen, geliefdes, ek weet nie vanmorgen, geliefdes, hoe jy lewe vanmorgen daaruit sien nie, geliefdes. Ek weet nie vanmorgen op wat die pad jy vanmorgen vir jy bevind nie. Maar ek wil vanmorgen red en die genees en verander nog steeds. Ons kan nie vanmorgen in die toekomst ingaan sonder Jesus in ons lewens nie. Die wêreld daar buite gaan ons insluk. Maar wanneer geliefdes ek in die vanmorgen sy voete vastgeanker is op hierdie sterk naam, kan geen wind of reën of aanslag van die duiwel en sy makkers sal ons nooit kan beweeg nie. Want ek en ek ken nie vanmorgen, geliefdes, die toekomst nie, maar ek weet vanmorgen diep in die hart dat Jesus hou vanmorgen onze toekomst in die palm van sy hand. En dis my gebed dat die Here vanmorgen die gedagte so sal kon verander, dat jy nie kan anders nie, as om uit te skree, as om uit te huil vanmorgen voor die aangesig van die Here,
om vanmorgen met u zijn steps te oren. Mag jij van deze, mag je zien om zijn grote en heilige namen voor. Amen.